So alhamdulillah yari na nagbunga habog siya rin ang mga gwaling takhasus al-Islami Far'ul Azhar al-Sharif Sheikh Mujahid Abdul Rauf in mauto mga tuan itong balkado tanyo ang muna in al-khatarul ma'asi wa dhunub. فلتفضل بسيادته مشكورة شيخ مجاهد عبد الرؤوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا إلهنا من عبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد أحبتي في الله، أيها الآباء الفضلاء وأيتها الأمهات الفضلى، أنتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله عز وجل أسأل الذي جمعنا في هذه اللحظات الطيبة المباركة أن يجمعنا في دار مقامته في جنته مع سيد الدعاء، إنه ولي ذلك ومولاه. ما هو لما قتوتين مرنها آغم إسلام خطر الذنوب والمعاصي على المجتمع وعلى مستوى الفردي. تابع نتوهات لو إني خطر الذنوب والمعاصي كبرجلها سن معصية ابن دسة فمغمانسية، وحتى لا ينسحب معنا بساط الوقت من تحت أرجلنا فسوف نبدأ الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى. حسبايا دي ملا وقت تنمي من وقته سبب هو مدين وقتنا دو تمغنا نكتنيو بإذن الله سبحانه وتعالى هبغجئا هأدلو إني ما قتوتين مرن هذا الإسلام. لا شك أن الطاعة لصالحنا ويرؤن بقدواروا ويرؤن بقساقسا إن بقطاعت فالله سبحانه وتعالى إنسيا هكرا يوكات التنين هكرا يوسن كوه أن النتو ديها دنيا لبن وأنها لو آخرت بل نطاعت فالله سبحانه وتعالى إنما مؤمن سلنا إنك برندغا كريا وانديها دنيا لمن وأنها لو آخرة. حفر من سن الله سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. بغسج إنما مسلم، بغسج إنما ما نسي، ونأسل سينما دينهران مهنتل نمرت سيسلب الله نبتاءت سلب الله سمنات لو سن الله سبحانه وتعالى لأسقيناهم ماء غدقا فسمهن مؤسل سنتبك دي مكوس نعمة دبلة apabila kita niyo nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala magparuntungan kita niyo magkasadapan kita niyo di dunya. Demikian nasabut pa sin Allah subhanahu wa ta'ala farman niya walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-sama' bang sadjain mga manusia amanu wattaqaw
namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagmarwa sila pa Allah, ianiban nila siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, tartan tutuod, lafatahna. لو سمع علماء في البلاغة لفتحنا اللام لام التوكيد كيوسو أنزل الله سبحانه وتعالى بالسر لفتحنا أي ترتنت تؤد أكرن مكرنا إن كتان كلا يوريوا دين مان هتا أسلمت سم بالمرق وبوهمي بقولا النمو سن الله سبحانه وتعالى إن لمت أبديل دمقبق تبقيعون apabila siya dumagpagpawawumig pawawun na mulaw sin Allah subhanahu wa ta'ala inkatan karinisan na amuin katumbutumbuhan sabang inmanu siya nagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala bang inmanu siya nang liulakad pa Allah subhanahu wa ta'ala kumanap na in ma'asiyat di hararumit lang si Rasul sallallahu alayhi wa sallam sa hunan tuod bang dumatong dumagpaking siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala hiparatong niya ha mga tao nagmama'asiyat di hararumit sambilin wayroon lamod niya malapay siya sambilin wayroon lamod nagmaksiyat pa Allah malapay siya nasabot sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam hadith riwayat sin Imam Bukhari wa ghayro min hadith Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا لو سن الرسول صلى الله عليه وسلم sipat niya inhantang sin mga manusia di hababawumi in mga sila nagmamaksiyat iwan sin mga sila nagmamabuha pa Allah biya sila sabarat ilaw sin Rasulullah mga kausuran si matat sila pataas kapal doon na yung nagmamaksiyat miyagat na yung nagmamabuha pa Allah fa asaba ba'duhum a'laha wa asaba ba'dhum asfalaha aw narinha mga manusia dito sila hataas kapal in kaywanan lang si Rasulullah di hawaba sing kapal sa in kama tauran amo in nagpamaksiyat di sila hawaba sing kapal in hawaba in lang si Rasulullah apabila sila amo in kumatubig sumakat pa sila pataas makaliulakad pa sila mga panahiban nila hambuk adlaw naghulog pikilan sila لو قالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا بغبها لون بيسلطا نتونا إن كبال لينها بابا بيسلطا نتونا إن كبال لينها بابا حتى لا نؤذي من فوقنا حسبايا لون ما كان kita ni magtubig lينها بابا di na kita ni sumakat makalulakad pa pamangatay mamundat saan noon mo kapal biyuslutan lينها baba niya لو سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا بang nila piyasaran in mga manusya ito na muslot sing kapal piyasaran nila na muslot sing kapal tartan tutuod lang si Rasulullah malu'mus na sila iban malu'mus na sambil marain hataas amuin wayroon lamud-lamud niya daligyan hababaw humit apabila kapasara min ma'siyat sumablag apabila kapasara min ma'siyat lumatag tartan tutuod apabila Allah subhanahu wa ta'ala magparasik sa adab din atas langit bukon hataw nagmamaksiyat kuddanan sambilin wayroon lamud malapay siya pangkamuli magkahangat basta halin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هل ini yung fitnah? Hal ini yung maksiyah? Hal ini yung inkataan mo hindi ka bayansin Allah? Mayta ya Allah. Mayta. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Sabab lausin Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kami magparasik sa pamaksiyat yan, ukunhat sila kuddanin tawaan niya yamin nagmaksiyat sambilin wayroon lamud marasiya. Haadlaw mahuli in naraamu in nakaagad siya kyuddan simbala hisabun na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala haliyat niya. بيأسن رواية سيدة عائشة رضي الله عنها صحيح البخاري ومسلم ثم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. depende haniyat sin manusia amo in nakaagad pamusiba narayo. Wattaqu fitnah. Ayaw ko mag-angan-angan, ayaw ko lumutumali, law mulagpas na kuring mo yung siksa sin Allah. Bang marayaw ng pagkamal ibadat mo. Misan mo kikita na rin doon taon nagmamaksiyat. Law muwayro lamud ko kanya. In siya nagmaksiyat, in ako nagamal ibadat. Unin lamud ko pa kanya yaw. Hipagdalil pasin kay manan lakum dinukum waliyadin. In aga mo in kay mo. In kako. La ilaha illallah. In kay mo, in kako. Arakala hipagdalil pasin kaymanan informan sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Ya kamu amu inna marat saya pa Allah. Ayaw na kamu amu in masusak. Misan kamu amu hindi na magpatumtum bangin kaaunan niyo marayawra bisan pa sila amu in yadto nagmaksiyat na. Di man dyan kapag dalilin ayat ini. In Abu Bakr radiyallahu an, pagdungog niya sinhambo manusya, nagdalil sin ayat ini, magtuy siya timindog. Hariwayat sin Abu Dawud wa Tirmidhi, qala Abu Bakr radiyallahu an, ya ayyuhan nas, innakum taqra'una hadhihi al-ayah, wa tada'unaha fi ghayri mawdi'iha, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وفي رواية يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. لوسن أبو بكر رضي الله عنه هوقت سيناقط ما نسي ندليلها آية إني مقدوي سيتي منه يربى أني ما نسي بيتمت منيا in aghniya ya ayyuhan nas, ya kamu amu in mga manusya. May ta kamu lang sin Abu Bakar magbasa sin ayat, amu in ayat ini himutang niyo siya habukun lukal niya. Sabun na tuod lang sin Abu Bakar diumog kun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in manusya apabila siya makita manusya nagmamaksiyat ampan niya di misallamun in taon nagmamaksiyat kita niya yaon yushikullahu an ya'ummahum bi'iqabin min indih. Aw na waktu parahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala siksa din nga taas langit maraming katanya. Maraming katan hakay man ang riwaya parahan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala siksa maraming katan pag-ubos dumuha sila pa Allah subhanahu wa ta'ala fala yustajabu lahum di na mustajabu ng doa nila. Ini si maksiyah. Maka ajaib sambil Zainab bintu Jahsh asawasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ajaib day sabsiyah sin kahalan sin maksiyat apabila siya kumana nasabot sin Imam Bukhari wa Muslim day hadith sin Zainab bintu Jahsh radiyallahu anha qalat قام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه يوما فزعا